ovu zgradu koju vidite ovdje preko puta nas, to je zgrada koju vlasnik je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji zdušno podržava režim Aleksandra Vučića, a od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića naravno dobija nagradu. Ovdje je u centru Novog Sada taj plac koji vredi, ne znam koliko to vredi, to je ogromna suma novca koja koliko košta. Valjda su zasluge Milorada Dodika toliko velike da može da mu se dodeli i takav plac, da mu se pomogne da se napravi ta zgrada. Kuda to mi idemo, eto. Honda 5.